Nuhun Bapak Bos Mandor Wakil Hendrik Ketua Boga Saha Karang Utara Mandor Komplain Aotoy aya Potoy Pisang Sambo Mandor Komplain aya kunaon yuk ampun-ampunan wae Dongokan aisana saiki Arab mengucapkan bismillahirrahmanirrahim segala pada melati kawitanku bismillah wah ceritanya anak suwici dongeng kakek sarakau batak karo anak keloro saidah lana si saendi ala solenda batak heula tuh Pamadara usin alam alam boga saha panglima boga saha kamal jaya lawas lawas ning kieu mundut ning alam madunanya bosa cilir bocah bumadang asa no sayang dededeng dededeng ampun bos madi boga saha pamadara kilo ibu madara kilo anu mama lawas lawas nini kia modot ning alamadenya anak ini mati baik Ari Haji Roy aya aja Yes. Mayo Haji Sadewa Roy Pidosoti premana beriman Sora gede gambar Pak Haji Adi Ketua Sabah Desa Tanjung Priuk Mewah Umi Telepon Haji nomor Adi nata di Anu dia. Pagerama teleponnya Pak Inong buah gebang kemiri Karang apa baik disugui banyak disugui banyak beli di minum Sakrim si Sakrim nyuguhan kopi Pak Haji Ayo adi serangan Amandora Asoi Bos Adi Jalan Murah Segar Jaya panjang terus Bos ulang. Mandora Wakil Hendri Ketua Boga Saha Anu Pangabagerama Bos Mandor Wakil Hendrik Ketua Boga Saha Karang Utara Bos Sajoja Sepe Gemilang Anu Mang ayah Ihena penasti aja penasti Ila arat kerasan ning Allah Bos Jamin Bos Baknor Anu Bagerang Bawakil TB Keta Amapel Anu sayang Apa mandora kilo Ibu mandora kilo sayang sayang Bapak Wakil TB BPD Penyapel Ampun nila arat kerasan ning Allah ngeunah kene Ayah mandora wasim pede motor anu mana ayah Ayah adi sarangan Kang Jamaluddin hadir Nusa Pak RT Madi Boga Saha Bos Ujang Sepe Gemilang Batena Didi Abang Labena Ketua Garadu Jaya Ihena penasti anyara penang ini lah arah karasane Bapak Inong buah gebang Kamiri Ayah di sarangan adi Bawakil Soma dan Araan diri Nosangaya Bos Panji nu bade hajat malah kowe ai babatak aya Abatak banyu biru Sing sayang cai kopi eta ngopi beki bobok no gitu Disugui banyu bari diminum Mama haja ida parida anu boga riu
Hoyong di serangan Mama Cahaya ya LSB anu boga kaduhu anu pangasabaran Mumi Haji Adi anu alim di dua anu maaf Ibu Mandarakin nu sayang juragan nu mama kapayu banyak orang memanggil Kang Jamal juragan karena aku sekarang lagi banyak uang bisnis di mana-mana sampai ke mancanegara tujuan Syawal Madura sekali kunjung jadi telunjuk wakil Oci mana keleng kece-kece Ciwaru anu sayang aku banyak duit Bos Haji Aera bos jambu madang Haji Roy tim ceker kapayun duit Haji Roy tim ceker aku banyak preman beriman bukan aku koruptor ini amit kami Ajul Fikar Sabajaya kali kunjung nyari telunjuk Ajul Fikar di anu mama kapayun di Wakil Ocim anak kelok kece-kece Ciwaru banyak uang kami mengempatkan apalagi tangan panggilan ditimanya tambah beken tambah lupa sesajen banyak orang yang melirik wanita yang cantik-cantik karena duitnya tertarik Bapak Inong buah gebang kebeli rumah aku asik nah bawa dikit-dikit Kang Jamaludin anu mama banyak orang memanggil aku juragan tarik sis semongko apa ke elong di lupa bager Mandar Asa yang punya pulau Amanor putri Asa ini Mama Hajana di Mandar Asa Kujumbang yang lagi sulit sekali kunjung jadi telunjuk bos Jamin bos Benur ada mama kapayun di Sahanu aku kapayun banyak duit bukan aku koruptor nuhun yang selalu bikin kotor meja kantor Bapak Imi kenyal-kenyol aku banyak amanah asli ini amit amit Haji Roy premana bagaimana di tim ceker sekali kunjung Karawang jadi telunjuk Haji Roy preman beriman tim ceker Karawang banyak orang manggut Renggong Ali Bobogohan deui Haji Warsi aya Mandar Om Aki kampung maji waranci dia satu ulah mabuk ulah bukan deh ulah Haji ulah Abi bos ngaji raya premana beriman ulah putus deh ulah nu receh putus deh Painong aya beres gaji hati Painong pegangan Mandar Wasim hadir bisa di saboakan adei bagan cinta SFU baru Pak Ujang sebagai Mila saat cinta buat pananci medan karaya anu bang ayah Adit bos pananci bandara padi medan karaya wakil ketua Bogasa Kalam Utara bager wakil Ocim ke
kece-kece ngapain bawa Aku kelonci? keloncim anak kelong kece-kece ciwaruto ngacang. Bos haji air, bos haji air. Ayo dibayar laguna. Bos haji air. Bos ujang CP gemilang anu sayang. Bos Amin, bos Amin. Ujang air di anu maan. Bos haji ujang air di anu maan. Anu sayang di bos haji air bos jambu anu maan. Amana Rusen. Bos haji amin bos benur anu sayang ayam mandara wasim pede motor di ayam mandara wasim bayar lagu. Gajian, Bos mandara gajian. wakil Hendri ketua boga Sakarang Utara anu sayang. Perde mandi ayah. Bos ujang ACP gemilang anu mana. Bos haji air, bos haji air, bos haji air bos jambu dibayar deh. Bos Bos haji Amin. air bos jambu Bos MG. tapi untung Bapak Amin. mana Bos MG. boga kepakuan cuy. Yes. Bos haji air di Awak kelonci. tanggung jawab, Awak kelonci. tanggung jawab. Anak kelong. Kamu Awak bos kelonci. haji air bos jambu anu Tangan sayang di Amanda Rusen. Alam. Kamal Jaya. Amanda Rusen. Bos haji air, Kamal Jaya. bos haji air bos jambu Boga Saha. jangan jauh rutin dibayar deh. Bang Laris, Bang Laris. Bapak Inong. Tapi lama. Buah Lebang. Kabiri. Bos haji amin bos benur anu sayang. Pak Amin. Bos MG. Bos haji amin bos benur Pak Amin. anu bageri sayang di Bos Kujang. Bos Haji Tepe Amin. Gemilang. Bos Kujang. anu mana deh. Bos Kujang. Bos haji Tepe amin Gemilang. bos benur anu sayang. Bos Kujang. Kamera ketua Tepe gara di Gemilang. jaya pakai Trigan. kocim anak Bos kelo Kujang. pakai cece ciwaru anu mama bayar laguna yang disarang ada di Gajian, gajian, gajian. tapi untung Bos Haji Air. mana boga Pada apa kasar. baju ujur ayam mandara wasi ayam mandara wasi mapede motor Kang Jamaludin. ayam mandara wasi mapede motor bayar laguna Kang Jamaludin. ayam mandara wasi mapede motor Hei, anu sayang di Abang Laber. ayam mandara wasi mapede motor anu sayang. Air Madu. Masuk jangan Boga sampai Saha. ke Milan. Air Madu. Ada Boga mahal. Saha. Air Madu. Masuk Boga jangan Saha. sampai ke Karya Milan Kapur. anu sayang. Air Madu. Masuk jangan Boga sampai ke Saha. Milan duh ayu. Amanda Ruasim ada. Masuk jangan sampai ke Milan anu sayang. Bumala Katung. Bos jamin bos benur, bos jamin bos benur dibayar deui. Bos jamin bos benur. Haji Raya Premana beriman, Haji Raya Premana beriman. Apa Mado Wasim? Anu saya, Ayo Pak Mado Wasim. namana di Pati. Yo, ayo Pak Mado Wasim. bos Padi boga saha. Bos Padi, Padi Padi. Yo, Abang Padi. Terus si Padi. Kalau berakan dua Bapak gara Banyak. jaya. Padi Padi. Anu Bager. Bang Laber, Abang Laber kedua Gardu Jaya. Hai, Abang Laber yang kedua Gardu Jaya. Bersatu. Akibat. Ayam Mandora Wasim. Ayo. Bayar deh. Kamarnya di Pangga, kamarnya di Pangga. Ayam Mandora Wasim Bos pede Padi. motor. Ayo Bang. Ditilik. Bos aja air, bos aja. Pikiran mana-mana Bos iman aja ya. air. Terus Pati. Ayam Mandora Wasim. Anak saya. Bos aja air. Ayam Mandora Wasim. Mana ada. Ayo bos kujang. Ayam Mandora Wasim. Bos kujang. Sampai bilang. Tinggi. Bos kujang. Gorengan tepung. Jangan Bapak Haji Roy. asing. Apa Haji Roy? Preman beriman. Terus si Pati. Apa Haji Roy? Terus si Pati. Preman beriman. Apa Haji Roy? Di Arangan. Baris Bapak Bu Haja. Terus si Pati. Ayam Mandora Wasim. Bapak Bu Haja. Oh, saya. Bang Labera kedua gara di Jaya. Bos Amin, Bos Amin. Bos Aja Amin. Maludin Bos anak mama. Amin. Malah
Amanda Rusen alap-alap Kapal Jaya bawa Wakil Hendrik Komando Wakil Hendrik bawa boga saha Bayan aya mandor wasim pede motor anu mana dibayar deui aya mandor wasim pede motor urang gua Aya mandor kilo ya. alakon Semadi Mandor wasi beda motor. Karya makmur aya nuhun. ada mana deh Bapak RT Made. Semadi boga Kasaha Pak RT Made. nama duh Kasaha Bapak RT Made. nanti lama Kasaha jangan nuhun. bawa impi Abang Laber Ketua Gardu Jaya. Abang Laber Tresna aya bos hadir. Semadi boga Abang Laber Ketua Pepe Kang Arya Deruwi Pangga ya. Odin Jamaludin Kang Arya Atas Deruwi Pangga. Kang Arya Semadi boga saha Kang Udin Jamaludin orang kuat Aya Kang Jamaludin anu mama Haji bayarani Ke Bos Haji Semadi boga AR saha Juragan Jambu aya hadir. Awas Aris Bos Haji AR aya hadir. diri kalian dusta Yang punya CP Gembira. karewos Bos peremadi Haji Ujang punya CP Gembira aya peremadi boga saha anu sayang Goreng aja Bapak Haji Amin Mas Haji segala anu aya hadir. dapat Bapak Haji Amin Ome Haji Adi anu alim Bapak Haji Amin anu sayang Bapak Haji Ome Amin Haji Adi anu alim dua bayaran alap-alap Kamal Ome Jaya Haji Adi deui Kang Lima penting Boga saha Komando Husen Bos Haji era bos jambu Kamal Jaya anu sayang Komando Husen alap-alap Kamal Jaya aku paai Nuhun Bang Lima Bos Haji Amin bos sebenung dibayar deui Bapak Bos Bos Mandor Haji Wakil Amin Hendrik bos sebenung Tua Bekasa anu bagus Bapak Bos Mandor Wakil Hendrik segala dapat Nuhun Bos Haji AR Bos Mandor Wakil Hendri Ayah Mandor Bos Kilo Mandor Wakil Hendri Nuhun dibayar deui Dongalakan Bos Mandor Wakil Hendri ketua Bekasa kali asli Dongolek penting ya kuring ante orang deui Bos Mandor Wakil Hendri kana mama aku bayang janji Bos Mandor Wakil Hendri ketua Bekasa kali asin anu saya lalakona dorekon Bapak RT Sardi orang kuat Bos Mandor Wakil Hendri lalakona dorekon Bapak Haji AR Bos Japu anu madu Ayah Haji AR nanti langkah Bos Japu awang mimpi Abah Ukat ngarewas Bos Haji era bos jambu Bos Gujang Bos Haji era bos jambu dibayar deui Bos Bos Haji Gujang era Sampai bos Gembira jambu Bos Gujang Sampai Gembira Bos Haji era bos jambu Bapak Wakil Bos Haji Hendrik era deui Bos Ketua Haji era deui Bos Haji era bos jambu bayaran Bapak Wakil Hendrik Ketua Boga Saha sayang jangan suka bunga bos ujang SMP kebilang singgah Bos Amin Bos Amin bos ujang Bos SMP Amin kebilang anu mana dibayar deui Bapak Bos Amin Paremadi boga saha anu sayang Paremadi boga saha Bapak Mandor Husen alap-alap Kamal Jaya Mandor Husen alap-alap Kamal Jaya Apa Mandor Husen motor mio keberan bangga di sisi baik Ome Haji Adi dibayar
di Sukma Bos Amit, Bos Amit, Temangda Bos FJ, Bos Anak FJ, cacing ganda Bos Kopi Amit, Haji Adi anu ali Bos mani FJ, dua Anu rimpiinan Bos Amit, Amador Hussein, Waya Tababda Boga Saha, Kopi Haji Adi anu ali mani dua Anu sayang Bos Amit, Bos FJ, Kalian hirup sederhana Bos Amit, dapat kenal Bos FJ, kemanganina Bos Amit, Bos FJ, Sanuki jadi Bos Amit, Bos FJ, Benyol, Bos Amit, Bos FJ, anu sifat, hirup sederhana dapat kenal ya, Bos Amit, Bos FJ, Waya meminta Bos FJ, Waya meminta ada Bos Amit, Kaduh mana jaya yang kuri kaduh Bos Amit, Kaduh beri aman tepung Bos Amit, Kaduh pagi Bos FJ, Kaduh wow Mama jaya yang LSB anu boga kaduh anu kaduh Bos Amit, Kaduh mama jaya yang kuri kaduh Bos Amit, Mama jaya yang anu boga kaduh dibayar deui Bos Amit, Kaduh amprok anu sifat, Kaduh wow Mama jaya yang LSB anu boga kaduh dibayar deui Amayo, Lalaki mah Amayo, geus biasa si kanu Allah Mama jaya dibayar deui Mama jaya eta dia nyakapna Pengarsa abada Pengarsa Mama Yaya anu sayang Mama jaya anu boga kaduh dibayar deui Bayar di sarana bila bos muda dibayar deui Tadi tuh boko Mama Jahida tadi boko Kaboko Mama Jahida parida anu boga riweuh araya kabeh Mama Jahida parida anu boga riweuh anu sayang Mama Jahida parida anu boga riweuh dibayar deui Mama Jahida